Hak jingla kai manin janmed hak English Premier League kamana chat kelasarem dalai Liverpool hak Aston Villa. Hak ni jingla kai Cristiano Ronaldo uklemla sha show ya jingbitar ula kumpat ya orang update ke Aston Villa. Ula jan yo dak red card hak ni jingan thai WWE. Henry Dunbok udang yo tak ke yellow card. Baro arkut referee ula ai yellow card hak jinga bat jangki hajan gol ke Aston Villa. Cristiano Ronaldo hak jingbitar bumla ban tepko ulayo bon ki kabu ko baar ni lai hak jingla kai nrei orang up gol ula ban pelai na ke jing sha them la ban ong haman ki jingla kai pinyo i ya dur babitar Cristiano Ronaldo ubitar ya no ubitar iya la de hoi ngamben la ne nya ro ya Cristiano Ronaldo barar nga iya ya Cristiano Ronaldo bat ya Lionel Messi haman ki jingla kai ba ki la kai kwa pan ya pe Ndai mentaka kenti, ndai bangaben, ndai bangayro ya Cristiano Ronaldo. Habau dan hakaman United ngakwa bakaman United ro kan job namar kaman United ro dai kau tim ko ba kerja. Habang apai saman ke jingla kai kam tam lei jingla kai dang step na do wanu Erik ten Hag. Kaman United kan dan kam ki rang tap gol ki baken sai ki badang smart dang sting. Habang ipet ha midfield bat ki rang update kabiang na do bawan o Casemiro bat o Martinez. Henry habapai susu jingla kai do Cristiano Ronaldo uyami na do sedang barok pemain United kamat dah kenang rem. Nak jipau tu ligi jingla kai do Cristiano Ronaldo mi madan nak English Premier League dari tang South li ba uyami kum na do sedang hado kod Henry barok kamat United kamat dah kenang rem. Habau mi kum o substitute pemain United ke job. Habau mi kum o substitute hajin kon persa ya ka iutan Cristiano Ronaldo uyo ban tep gol. Henry kum orang yelek kai ubapa ada umyo mi badan lane umi kum substitute asyaban kun kaminit usnya upan ba usnya yam rem yala de kum mencepen kan ma jing kun bersya ya kapten hom Erik ten Hag lemit bun penmi ya Cristiano Ronaldo hasyaban kun ke jing lek kai Henry Cristiano Ronaldo ulah ketai ban mi badan Henry habau Erik ten Hag u aya uba un mi badan nado besdak kamah United kapoy sya la menang hak English Premier League kanogono ke tim kalak ban rem ya ke waipat ngimla menang ba tim English Premier League kidon ke tim pembatalan na kata kadau ki tim hak ni kelik ani klub kidon kam de ki pria ki badang ki dangsan ki bala bat mare bat ki besten na kata kadau kuma pilih i ki kom yelek kai ke Brighton bat Manchester City ka step hado kata na kata kadau kemana jet ke shat tep keput ha kini ki tim Hawa pai so Cristiano Ronaldo ulajan ban kenjok Jakarta ke basau Pelsnem kan long ke BAU ban ya kompet bat ki wei ki plia ki badang ki dangsan lada jin ba Cristiano Ronaldo umi nakaman United ban nya so ki wei ki klub ki bakham da pau ku makel La Liga lane sha ke MLS League ke batip kum ke Major League ki bubun ki rang la kai ki baken sai dang Jakarta balai pesan Snem sejrong kila lej ban pen so segi tim ki bayakon ha kan ni link Hawa pai shau kan selo kin Liuji Karen Bale bat ki wei ki rang la kai ki bapa Henry hawa pai shau Luis Suarez ulej ban penyaso segi tim bayu la kai na do dang kena kan nasional ha ko ri jong he Henry kat ba Cristiano Ronaldo udang don ha ko tip kom ka top tim uyukun ha ka top league na kata kadau Cristiano Ronaldo kwa yo tap goal Henry penom la show ban ya competition ya ki tim ki baklan bor kum ka Manchester City Brighton bat ki wei de ki tim la badong barok de ki baklan ha kan ni link haba pais ko wei bat ki jingla kai de Liverpool kala job ya ka Tottenham da ar Liverpool leng baki ar goal bala tap da mal masala hak met bakat wei bat Southampton kat basiko le ka Tottenham la tap da Harry Kane hak net ban nyau pheo Hawa pai bat Champions League Serie A Juventus kala ban penrem kala do jang Serie A hak semai baladep ke Inter Milan da ar lanat gol. Te perlok tan ni ngin sei kendo pada ko video ko blai shibona.